Ovo je dio postrojbi Hrvatskog vijeća obrane muslimana iz Mostara koji su od prvog dana na prvim borbenim položajima. Jučer se dogodio, kako to da nazovemo, u ratu incident ili nešto krupnije. Samostalni muslimanski bataljon je napustio položaje na važnom punktu na sjeveru, da ne lociramo gdje. Kako vi to komentirate i tumačite? Pa da vam kažem, to je za svaku osudu, a napustili su ga zbog toga jer među njima ima 500 Srba mobilisani. To ja ništa ne gledam drugo nego kao zlikovce. Među nama ima Srba, ali to su pravi i provjereni momci. Ti se Srbi kod njiha obukli su i nazad mjesec dana koji unose nemir među nama, među njima. Jer ja sam musliman, ja s ponosim s tim što sam musliman, ali niko, nisam zapostavljen u HVO, ni bilo ko od muslimana, ovdje su pretežno muslimani. Niko nik je šikanirao, to napuštanje položaja, to je za svaku osudu, to samo u korist Srba ide u prilog njima. U ratu ovom kakav jeste prljav i težak, posebice u Mostaru, napuštanje položaja je ravno izdaji. Ravno izdaji, normalno to je izdaja. Izdaja. I što vi mislite kao, evo, kažem, borci s prvih linija koji ste od prvog dana ovdje, koji se tučete svim sredstvima sa četnicima, o tome i što dalje, kako dalje? Ma nema rat do istrebljenja. Hrvati i muslimani trebaju se skroz kompaktno biti skupa i rat do istrebljenja. Proćera te zlikovci i gotovo. Što mislite, koje su posljedice ovog jučer i kako graditi zajedničku borbu ovdje u Mostaru kad se to događa? Zato što imamo najbolju mornaricu, ovi tek su sad došli s mora, to je najveći problem. Za Mostar, da su nas ostali sami jer se niko ni svađao, ništa. Mislite da su pametni? Pobjedili smo, prvi smo oslobodili u Bosni i Hercegovini, Bosnu, to osvojili smo. Bez ičega, ja mislim da je to jedan problem, ovi što su došli s mora. Mi kad smo oslobodili i Bačevića, Sence, Donju Malu Luku, Crnu, te on nije ni postojao tada, on je došao tek poslije smo već bili na Galeži i tako to. Ovo formiranje novih postrojbi sa novim imenima... Ja kao muslima, meni je dao HVO oružje, ja ću do života, do smrti za njega boriti. I nek to svi muslimani čuju, ja sam da bi trebalo tako nešto poštivanje i nemoj da zaborave šta su im radili ti četni, da su im palili kuće, da su tek preko HVO-a došli u svoje ognjište i šta ja znam. Čemu služi ovo formiranje novih postrojbi, pa bataljun, pa prva Mostarska brigada, isključivo muslimanska, pa se, eto, kako rekli ste vi, u nju uključuju i Srbi. Je li to vodi razbijanju jedinstvene obrane ili nečem drugom? Tačno to služi za razbijanje odbrane. Ja sam razočaran s tim ljudima, više ne mogu ja ratovati. I kod mojih prijatelja. Evo vi ste, ja opet moram ponoviti, borci s prvih linija. Što dalje? Kako dalje? Što vi mislite? Kako ovo riješiti? Kako dalje? Istrati sve ono što ne valja, to je ko je kod vojske radio, ko je tako nešto to rješavati. Jer to je isto, misli, 30 godina ratu u vojske, a doći ovdje pa nekome to nema smisla i to ja ne znam, ne vidim te ljude, svoje prijatelje, svoje iste vjere i druge ljude koji su ljudi popaliti iste kuće da mogu slušati i tako. Jučer je put isto tako Stoca krenula jedna postrojba muslimanska koja nije identificirana, bila je u zoni borbenih djelovanja. Je li to opet tjeranje nekakvog maka na konac, je li to mimo svih logika rata? Pa ne znam šta vam rekao, znate. Svak traži negdje sebe. Jeste vi našli sebe ovdje u Mostaru? Jesam. I gdje je to? Pa ovdje u HVO. Tu smo našli sebe. Ima li kakvih nesporazuma, poteškoća? Nema apsolutno nikakvih između nas i Hrvata. Apsolutno nikakvih nesporazuma. Pa tko ih onda, što mislite, stvara? Pa stvaraju ovi koji su tek stigli, koji su došli, koji su ulači u redove. TO, HVO, oni prave te nemire i razdore.
A što se nas tiče, ovih Mostaraca, Raje Mostarske, koji su ovdje od prvog dana, i muslimana i Hrvata, između njih nema problema nikakvih. Kako nije samo stid groblje kod dispanzera, sve to je zeleno, kako nije samo stid da ti ljudi da napuštaju to ognjište, te svi ljudi su poginuli većino pod HVO i ovo, kako samo od toga nije sramota, evo. Nek dođe mene policija, mene manje više znam o Mostarskoj raz zna sve, nek dođe samo neko popriča zbog čega je napustio ovo. Pili smo i jeli smo i ovo ono. Treba pomoć, valjda će doći pomoć. Samo da ne slušaju tu komad, ja ne znam šta je to, šta se to radi. Taj komad još nije četnika nikad bila. Sjede tu po kacarijama i sa njima ljudi gube noge, ruke. Nek malo samo razmisli, su pitaju šta su radili, koga slušaju to, ništa još. Vi ste dozapovjednik ove jedinice, a ovo je jedinica za posebne namjene pri HVO-u. Kako ste vi doživjeli ovo jučer? Teško. Nama to stoje raskol između par ljudi iz TO-a. TO je vrlo mali broj članova, boraca na početku samog rata. Mi nemamo vremena između sebe da se svađamo, da se borimo, da čuvamo taj položaj, napredujemo koliko smo mogućni da napredujemo. To je. Kako riješiti ovo? Kako naprijed? Ovdje, evo, vidim, brojni ste, svi ste muslimani. Vi hoćete pošten odnos, hoćete borbu, a netko vas u tome i spriječava i vam podmeće trule višnje. Smijeniti par ljudi i poštovati komandu koja je ovdje, to je HVO komanda. I samo tako i napretkom protjerate naše neprijatelje, to je zlikovce, četnike, Srbe, bilo koga. I samo tako to može riješiti nikako. A inače da će doći do građana Hrvata i građana muslimana, do njihovog sukoba u Mostaru neće doći. Bolesne glave to proturaju. Tako je. Tako je. Jer se ovo masovilo, posebno kad se Mostar se nije oslobodio. Mostar je samo malo privno postao slobodan. I to je to masovilo se užasno. Počele su, jer s iskaznicom više, iskaznica mnogo vrijedi, znate li. Tako da su počeli da s podruma dolazi s mora, to se masovilo i tako po gradu šetaju, ne ratuju, smeta im svak, smeta im sve i tako dolazi do sukoba. Ne do sukoba, do vrečkica mali to. Ja volim da vi nazovete ovo pravim imenom što se dogodilo. Što je to? Zovem se Bostanđić Ibrahim, zvani Perik. Imam 50 godina, najstariji sam vojak HVO-a. Kad je Mostar počeo da ulazi u rat, shvatio sam da moram ostati u gradu i braniti svoj grad. Normalno, prva opcija je bila HVO, gdje ću? Da je drugo išta bilo, bio bi tu. Zbog čega ne bih krenuo za HVO? A jučer što me pitate, ovo što se desilo, to je bruka i za muslimane i Hrvate. Jer pojedini ljudi me šetare s nama. Zašto da ja ne bi bio kao musliman prijatelj sa Hrvatom i zašto ne bi bio na prvoj liniji? Šta nam nameću pojedini ljudi iz kancelarija, takozvane ova i ona i to? Ja sam spreman poginuti jer nemam nikoga, a imam sve. Sve su mi dali. Kako ja da vidim sutra da meni Hrvat kaže Perka nećeš više biti s nama? Ja ništa ne vidim osim ljepote i progresa. Ja sam čak i počašćen u ovim ratnim danima od jedne visoke ličnosti HVO-a. Ne može me niko kupiti, zna me grad. Ovi što me večeras ili sutra slušaju, zna da sam oličenje poštenja. 25 godina sam privatni taksi. To je sramota otica linije, ne javiti, nećemo s vama. Pa zašto imamo mi moć, mogućnost? Vojnički, to zove izdaja. Sve od nas zaviju, kakva izdaja, ba to je gore od izdaje. Šta da smo krenuli, a nemamo prve linije? Šta da su došli četnici? Šta bi nam uradili? Ali imamo moć, pa šta oni hoće? Da prepuste nešto, ne može lijeva strana i desna biti, ovo je Mostar, mi smo Mostarci. Kome nameću neke? Primili 680 Srba. Zašto ako su 680 ti Srba oni pravi za našu stvar? A kako ja da idem za toga Srbina kojega ne znam? Mostarski bataljon. Ponosim se s njegovim komandantom kao prijateljem, znam ga lično. Prijatelj, ali ne vjerujem i za vi drugi stvari, šta to obećaju ljudima i to. Šta nameće nama rat između nas? Ko će mene zavaditi sa vama iz 5. i 10. Kad sam ja borac, riješio s 50 godina, bogat čovjek, jer taksta sam prije 25 godina, ponavljam se. Mogu sam otići gdje sam htio, ostao sam da branim svoj grad, da ga odbranim. Pa po mojim fizičkim mogućnostima koliko mogu, ali imam visok, jak. Šta mi rade? Zbog čega da se zavadimo i to? Što mislite kako riješiti ovo sada? Sjest za sto i ponuditi ono što im nudimo od prvoga dana.